Endia amira kuma mwena wa PI kaunti-ini ya Kirinyaga nimeharĩrĩirie gũthamĩra thoko-inĩ ya Gathoge nĩ ũndũ wa kũruta mĩoyo yao hatĩka-inĩ thĩinĩ wa barabara nene ya kuma Mwea gũthiĩ Embu, na nĩmatarĩirie mamwe ma mathĩna marĩa makoretwo magĩtũngana namo rĩrĩa mararuta biacara ĩno yao ya kwendia mĩraa ta ũrĩa mwandĩki witũ aratarĩria. Endia aumĩra kuma PI kaunti-inĩ ya Kirinyaga arĩa marĩ barabara-inĩ nene ya kuma Mwea gũthiĩ Embu nĩmeharĩrĩirie gũthamĩra thoko ya Gathoge. Kuna matarajio watu wa miraa watakuja hapa Gathoge. Wale watu wananufaisha county government ya Kirinyaga na kuuza na kulima na kuuza miraa. Wakikunja mahali hapa kunaitwa Gathoge, itakuwa mzuri sana. Kitu ya kwanza, biashara Gathoge itafunguka kwa njia pana. Na ũũ nĩ ũnyitanĩri wa thirikari ya kaunti ĩno na rũhonge rwa ũkui bũrũri-inĩ gũthamia thoko ĩno nĩ ũndũ wa kũnyihia mĩtino barabara-inĩ ĩno. Mahali tunafanyia biashara hapa PI tunafanyia kwa barabara. Kila mara tunasikianga mtu amegongwa na pikipiki, mwingine amegongwa na gari hapa, sababu tunafanyia kazi kwa barabara. Ila naomba mahali tu kuna uwanja ya kaunti watu warokete hapo, tuende tufanyie biashara hapo mahali kuko safe. Ahũri amwe ya biacara nĩmatarĩirie mamwe ma mathĩna marĩa matũnganaga namo rĩrĩa marahũra biacara barabara-inĩ ĩno. Kusema kweli, mahali tunafanyia biashara hapa hakuna mahali ya kujisaidia, hakuna choo, hakuna maji. Sisi tunafanyia biashara hapa, inabidi tunaenda tunaomba mahali ya kujisaidia kwa majirani, na tungeomba mahali hata mahali kaunti itatupeleka watujengee choo na tupatie maji ya kukunywa sababu ya usafi. Wanahusia kando ya barabara, na ukiangalia unakuta kila wakati mtu anagongwa, magari inagongana kwa sababu ya ile msongamano iko mahali pale barabarani. MCA wa itũra rĩrĩ Timothy Kariuki nĩatarĩirie mamwe ma maũndũ marĩa mabangĩte gwĩka nĩ ũndũ wa gũtheremia thoko ĩno. Tuwajengee choo, tuwawekee maji, wahamia hapa Gathoge ili biashara yao ikuwe ni mzuri na ikuwe na mazingira mazuri mahali watakuwa wanafanyia biashara. Na ndio maana tunasema wakikuja hapa hata revenue tunapoteza mingi pale PI, kwa sababu watu wa revenue hawezi kuchukua, lakini mahali tunatengeneza hapa Gathoge gari zitakuwa zinaingia na tutakuwa tunapata revenue kwa Kirinyaga County, na itatusaidia sana kujenga miradi ya Kirinyaga County. Ahũri a biacara aya nĩmarĩkĩrĩirie na kuga nĩmekũnyitanĩra na kũrũmĩrĩra ũrĩa thirikari ĩkũmera nĩguo kũgacĩrithia wendia wa mĩraa yao. Pesa tutakuwa tukiitishwa. Sisi wao wangetaka watafutiwe mahali hapa tu na watahamia hapo, na hawajakataa kulipa kodi, wako tayari kulipa ile pesa watakaoitishwa. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, wa itherero wa Njoroge.